Naomba tena tumushangilie makofi na vigeregere hii Imana jioni ya leo. mashimeshi cyane. Makofi mingi na vigeregere Amashimeshi hii cyane jioni ya n'ibintu leo. byinshi cyane. Shana haleluya. Narimvuze mu Kinyarwanda wayo mashini barayimana yakuba. Hallelujah, Nimani hallelujah. kwiya mashini muntu. Nimani kwiya cyubahiro. Nimana y'inyembaraga. Nimani ifite ubutwara. Nimani ikiza sida. Nimani ikiza kansa. Nimani ikiza diyabete. Nimani itanga urubya. Nimani inyuranye ibihe. Yatakandala yabo. Yetanandari yashakarabo. Hallelujah. Hallelujah. Hari abantu bumva Imana irango bahaguruke bantere haleluya. Akaba karaba ntangariza abantu batatu bambwire ngo ntacyo bitwaye kuba Imana ihibereye. Bwira abantu batatu ntacyo bitwaye kuba Imana iri muri riteraniro muri uyu mugoroba bigiye kumenyekana. Bambwirire batatu ntacyo bitwaye kuba Imana ihari. Ntacyo bitwaye mama, ntacyo bitwaye papa, ntacyo bitwaye sister, ntacyo bitwaye petit frère. Muri uyu mugoroba bigiye kumenyekana. Haleluya. Mumereka high five mumbwire ngo Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni nziza. Waturutse he ngo mbwire? Mba Uganda ko mu Rwanda naje nje kwivuza. Imana imbye ibintu bibiri. Mama wahoranaga ubwoba wararanaga ubwoba. Ubu bwoba Imana ibugukuyeho. Ni nyakubagwa reka. Humura wirira. Urenda kubagwa. Bari banyandikiye kubagwa kandi nayo narabazweho 2009. Imana irambwiye. Imana ikuye urupfu mu rugo rwawe. Dore Satani yatsabye ibitero mu rugo rwawe. Imana irambwiye ngo the face. Hallelujah. Hari abantu babiri bagiye kuva mu rugo rwawe kandi wowe warugiye kuba wa kabiri. Imana irambwiye ngo iguhaye uburame kugira ngo uzarire abantu. Ndabona inkuru yababaje umutima wawe kandi nabonaga urupfu rwinjira mu rugo rwawe. Ngiye kubona mbona umugabo wawe barakubwiye ngo byarange umugabo wawe arahari. Naje kwivuza ndi Kacyiru baramamagara ari Uganda ngo yapfuye bamuhotoye. Imana irambwiye ngo umutima wawe nusubirana ibyiringiro Imana igiye kugutabara. Imana irambwiye ngo mu by'ukuri ntacyo utakoze ariko byaranze. Imana irambwiye ngo itariki yawe yo kubabara uyu munsi Imana igukuye mu maso yawe. Imana irambwiye ngo hari ijoro wagize amarira n'agahinda wumva wapfa kuko wumvaga nta hantu usigaye. Nasabye Imana umuntu andwaje ndamubwira nti wansengeye ukamfasha tugasenga nkapfa kuko wakambwira ngo ubwo ruje wavuze indura ariko mu by'ukuri numvaga nshaka no mva nkubwire mama tariki 5 z'ukwa gatatu ikwibutse iki? Nibwo nashyinguye umugabo wanjye muri uku kwa gatatu kuri 5. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo urupfu rwabungaga kuri wowe Imana irugukuyeho. Kabiri Imana irambwiye ngo nonaha Imana ikuye ibibyimba mu nda yawe. Bila sotibani ashoti boni atari. Fukamiye Imana bambi. Imana igiye kukwibuka. Shari enafasi andonekanda. Imana irambwiye ngo urakora ariko ufite umudayimoni wo gukorera ubusa. Nibyo. Ibintu byose iyo ugiye kugera ku mugisha wawe usubira down ntumenye uko bigenze. Imana irambwiye ngo mu kazi uri gukora Imana igiye kuza kukuvuganira. Amen. Tupina sotif. Yesu shimwe. Uyu mwanya tuvugana ndabona ubukene bwinjiye ku buzima bwawe papa. Urasa neza ariko Satani yaguteje ubukene mu rugo butoroshe. Nyatsi niko bimeze. Heni with the poor honesty. Gatatu Imana irambwiye ngo igeze kubakoresha bawe mu kazi. Igeze kubakoresha bawe he? Kazi. Heni misifu. Ndabona hari umuntu utera kashi. Imana irambwiye ngo ibirarane umaze igihe kinini nta mafaranga. Imana irambwiye ngo igiye kubiguhereza. Amen. Yesu ashimwe. Heni with the system. Imana irambwiye ngo guhera mu kwezi kwa mbere
Satani yaguteye umubabaro. Nibyo. Papa, ikibazo cy'amafaranga kimeze gute? Nakoraga ntahembwa amezi ane yose. Amezi ane. Itegura ugiye kubona ku mushahara. Amen. Hallelujah. Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana irambye ngo ntabwo uzaseba. Ntabwo Imana izemera kuseba. Uyu munsi wafashe icyemezo ukaza mu nzu y'Imana. Imana irambye ngo iguhaya kandi kaze kandi ugiye kwikorera mu izina rya Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Hallelujah. Yes. Abazamu urabazi? Abazamu ndabazi. Ukora iki? Niko nkora. Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana irambye ngo igiye kugukura hariya, ugiye kubona amafaranga, kandi nyuma yo kubona amafaranga hari izindi nzira Imana igiye guca ukikorera business yawe. Ngiye nakubonye kuri YouTube. Wambonye kuri YouTube. Gusengera Imana ikwibuke mama. Umugabo wawe ari he? Ari hanze y'igihugu. Vuga ngo Mana ngaruriro. Uracyamukunda tumugarure? Ndamukunda. Ndamukunda. Mama, Imana irambwiye ngo agahinda karinda kuzakwicira munsi. Werira. Le pali edos edavele. Ayo marira uri murarira, hari gitondo uzaza hano uri kurira amarira y'ibyishi. Mama, wiringiye abantu ariko baraguhemukira. Satani yateje ikintu kimeze nk'amakimbirane mu muryango iwanyu. Ibyo mvuga n'ukuri? N'ukuri, haguruka. Bitarageza mu kwezi kwa karindwi. Hari amakuru meza. Riyamos aje mu rugo rwawe. Cya kabiri, Imana irambye ngo nkubwire ngo mu rugo iwawe Imana ikuyeyo umwuka w'ubukene. Gatatu, uyu muntu witwa Theogene, Imana irambye ngo warize amarira menshi kubera we. N'umugabo wawe. Ndabona agiye honesty. Tuhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana irambye ngo amasengesho umaze iminsi umusengera Imana yarayumvise. Ariko kuguhamagara ryari? Arusa kumpamagara mbwira nabi. Itegura ugiye kwitaba telefone y'umugisha. Kandi iyi telefone ndabona ituruka muri Central Africa. Umugabo wabaye? Ari Central Africa. Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya! Hallelujah. Imana irambye ngo yanze agasuzuguro k'abapagani. Fata kunda yawe. Imana irambye ngo ibyo bakoreye inda yawe Imana irakuzituye. Mu izina ryawe. Kabiri, wasenze Imana igiye kukwibuka. Uwo mutwe wawe Imana irambye ngo ntuzongera kukurya ukundi. Uje mugoroba Imana irakwibutsa. Tambuka uze nkubwire ukuntu Imana ikuntumyeho. Ukomeze Zisezerano kugeza imibereho. hagararaho nta kibazo. Mana we, Mana ntumeze kandi ntuko. fata microphone. Tera haleluya. Haleluya. Papa, usanzwe usenga? Waturutse he? Naraguye. Waturutse? Turutse mu Busanza ariko mu rugo bwite ni Karongi. Zamura uko kuboko kwawe. Imana irambwiye umugoroba umwe ako kaboko kakabaye karacitse n'Imana yagahagazeho. Yego. Imana irambwiye ngo baguteze muri Nyabingi kugira ngo ujye ukunda inzoga, unywa inzoga, niyo waba ufite amafaranga mu gitondo abyuka yagushize. Nibyo. Ufite umuzimu w'inzoga lepini fosi. Aka kaboko ntabwo ari izindi mbaraga z'abadayimoni. Ndabona waranyweye inzoga witura hasi, ndabona kahita kavunika. Ibyo mvuga n'ukuri? Uko byagenze. Urakizwa se nibura uyu munsi? Gomba gukizwa. Yo, waturutse Mu Busanza. ninde wakuzanye? Umugabo uciye ari. Wa mugabo uri? Kaduhereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Hari amakuru y'uyu wampaye? Imana ivuganye nanjye ibintu bibiri. Imana irashaka ukizwe. Yego. Ubayeho mu buzima butoroshe rafiki yawe. Kandi Imana igiye kugutabara.
uranyemerera uve ku nzoga ukurikire Yesu. ngomba kuzivaho Eh? ngomba kuzivaho Uyu munsi urafata icyemezo. ngomba gufata icyemezo Nshuti, niba ari umuntu uri mu buzima bubi ni wowe tu.